Basket Hand Club Makurwat Southwest Sales District hanen kesengi ke arpoi terik risau arjar arpulai kalapoi ha kabakut jong ke jingile kai ban penhap perdano ya ke inter school basketball competition arjar arpulai kabala penlong hambadan basketball jong ke Nativity Higher Secondary School Makurwat ha kaba uba Malbin Marngar ulalong kum ukongsan ha kene kesengi final kalalong shisha kaba internet na kajing tibet kitay bat kirang elekai habaro Southly ki school kibapoy ha kane ka final na kalyang ki kentay ya kanam ladu layo barra na ka school Saint Mary's Higher Secondary School Rangblang ha ka bakalayo katpra la Andrew Point persya ya ka school JNV Makurwat Southwest Sales District na kalyang ki shenrang ka school JKMP Secondary School Makurwat kalayo ra ikanam ladu da ka bakalayo hadu sanpulai la life point persya ya ke Nativity Higher Secondary School. Dalor ukongsan hagani kesengi, laidon langru Presiden Pak Freddy Marweng, bat once kem lang lengkoi, sekretari jangka Basket Hand Club Makurwat, baru naka office jong DSO Makurwat, kinohikai, harangkat, bat kiwai di kiri urang ba jongka tany. Banekong kado kita abjing sungu yo belai nong punong tau, mula pli kata kalat kalenti naga menta jungi. Hajing syai kani kumba pi kino isi mata pilayu ila penlong nado mana kani sau san ban retorik tambana kajing thod jo kabreng jing jor jo slap ila pensange ban gidon bok manta ni yolat ban penlong ye kani kasngi kum kasngi penkot jong kani kajing ila kai ke jungi tengah yang ini nakaliang ka Club Rockaway Basket Hands Club jungi ban ai kata kajing sangu nagamta ichip gas berom balawan hangi hakateng jongi badon masa ila payu manuan hakade kejan miremta kay kabang iloi hakini kisnam balalay no ngansupan pawi pi bang iladon yaka Basketball Association jangka Southwest Hills jungi hakitipor kiloy nga panlong rukum member jangka MBA Meghalaya Basketball Association jadin katukan isnam jangka jingbat kita kekam ngelai tino highway ni samla badai chairman jungi mta mawan skam panlong no representative na ka Southwest Hills jungi sya kata ka Meghalaya Basketball Association Ray kumnore akini kis nam ke balalek no ngi ba ka basketball association jungi kido yalam ke ba khamar ngan pau ni amdai ngaburi kila shu songkliti no sipor na kanure kanu kadau Ray ke jingkang no jungi ke jing trang jungi ngi do ni kata ka ban kentiu ya ka ni ka dong ka than jungi kam tam district jungi ba bon ba khna samla ke babet lani ki batbet hagani ka jingele kai hawani nalor ki athletics nalor ka football ka volleyball ka yasprang ka badminton umdai tang kata na ka boxing association lani nabaro ki association juga district hadu ka table tennis ro ikan mau ngidang katu kenis na manswa ngidang idon kata ka jing pen yele kai andrai ka basketball jungi manta labuan bun senam ngimji yolat syo ban plilat plinti kena badon sap na kamenta kani tidak kawai kesur ngi don ki para dekot ki para samla ki rangba ki bang ini ai no da ka club kena ban ngin pen ki embiang ya kani ka basketball te kani kumbang iluso nau chairman an yo penile kai ya kani te wana katarung i ba kalong ka bajok tinggi kemilan tiba umdai tang tang senam la syam senam ro sa pelong biang kan school harkat kiwai la seki club bat kiwai kijing penilai kai na kapor si kapor bat nang ni sakamat ladang idon kum kini kita raman ngi snow kwa ban penpau ba lada don hi kiri ron sap penmelian ban pen practice ya dia na kapor si kapor yo si sen kasni pen yo kio nang ni sya te hapo shillong bat pilaro penlong ki players jongka Meghalaya Basketball Association ro te sisen biang kan sipun kot ini jingkren da ka ba ai kublai kelom lang ya baro nomor sibet dan sinokren ban
ai ban ai kublai fi te kublai sibon kublai sajar ngo Hitian akan tian ni kumulapan snow da isaronas ba yong ba hoi ba i ba don kupar masa kim ila pa ba ila ong ban saban mi mga ban hoi ma i dan ru kata kamet ke ba snow system ti ngelawan teman pen long ba ong bangan pendap ya ka program ke ba sa kum kata ka closing ke ceremony kan ke tuar long ta ti adian jongaru dan ki paranong elam wi dai bat jong ba yakit yo ba ngamata ka dong katai kari bekecat pendiri bro kawai nga ai kubli kerpang matang juki da kabang ngam dajer keteng tan lai tublut bro ti na mata jopi kum ki kun somla ki ba yakun bani le ya kan ki jing la kai ti skentien akan tien ki sembo berkat ki ba ngin ngan ya bet lang api mta kolong kawai ba om lalat sisien ki ba jing la kai jungi idan kinong job idan kinong ram ti wat nom pendiau pat ilade da kaba pen ngopno hakini ki kam sneo ki kam thala namar omla laj ni ubri teng teng ni sngoban pendiau no elade ni kwa man angin persang da kino kino ki buitap ki bakin la matte song bat ban pen khom ya ki jumut ji perkat ki jungi ti tang kini kin tien sikindiat ki banga kwa mani ban syat lang hani pi bat ngakot si sundan ru ku song kuno ru pnya ki jingilang ka e ka ba kabala ai na u kongsan u jungi uba la ai kini kapor nan ai itai kendiat kabang lapak nak kalian kejung i nan ai sundan i nak sumbam khot i Jerman ben punya kabak nak kalian kum ki sport jong kene ka basketball kene ka por kabala i bet lang nga baong ba kene kesngi ba pen wan no dama pi ba pen kren no pi om e bang jiwan tli sudah tengar ngo kwa an pendap ya benta ka e ka ba laban chat te takini kinten bekendiat kolej bon kolej sejar ngo Beliau ni kerja ni wilayah saja. Oh, tapi rejang parkur ya game. Sangat, satu poin dah. Beta nama morning. Tahu Shoot, bisa. Oh, bisa. bisa. now play well both the teams the game started the ball is in activity Bot.
Peti-peti.